Prosto Dakle, 5 tekstova koji su bili najčitaniji ove godine su, prvi je Moj deka bio trešnja, lektira, drugi je Nepremostiva blizina, treći je Intervju sa ilustrator koji Miss Popi preporučuje, četvrti je bio tekst o knjizi Akvamarin i peti je tekst o lektiri iz BiH. I to je jako zanimljivo zbog toga što kad se na godišnjem nivou vidi mi smo pisali o različitim žanrovima, a ovdje se nekako vidi da su baš svi ti različiti žanrovi u stvari čitani. Naravno, lektira je uvijek najviše čitana, konkretne interpretacije lektira i onda nadam se da ćemo sljedeće godine još više posvetiti tim nekim savremenim čitanjima lektire. Također mi je zanimljivo što je ilustracija dosta čitana. Mislim, zanimljiva je ilustracija jer smo sad svi navikli na te vizualne nekakve dosta volimo ilustracije, ali zanimljivo je da se klikne, ali je zanimljivo zato što je to neki drugi, naprosto druga perspektiva, odnosno čini mi se mi najviše bavimo te tekstom. A onda sljedeća stvar, čini mi se od svih lektira, mi smo imali čitavi ciklus u stvari lektira iz svih zemalja bivše Jugoslavije i tim promjenama koje su dovele u posljednjih 40 godina. Zanimljivo mi je što je najviše BiH čitano. Opet moguće da je zbog autorke teksta ne znam, ali u stvari je i to neki širi pregled. Tako da ako bih trebalo da nekako sumiram čitavu ovu godinu, mislim da prikazi definitivno su čitani, što nam je neko primarno interesovanje. Voljela bih da se još više usmjerim u pravcu kritike i kritičkih tekstova domaće i regionalne književnosti za djecu. U stvari još više regionalne, zato što mislim da za razliku od književnosti za odrasle, kod regionalne književnosti za djecu tu je taj prelazak tih knjiga mnogo kompleksniji, mnogo skromniji. Recimo, Jasminka Petrović se i čitala u Hrvatskoj, imaju neke kritike njenih knjiga, ali nije toliko dobro razmjeno kao što je za književnost za odrasle. Pa se nadam da nekako u tom pravcu možemo i mi više da doprinesemo i da nekako pišemo još više o književnosti koje nisu samo iz našeg područja u narednoj godini. Svakako su još tu, to bih pomenula, i Noć Harry Pottera, što je jedan više novinski žanr kojim smo se bavili. Ok, čitanje zbog Harry Pottera, ali ne samo zato, nego zato što je lijepo napisano, to je kao nekako više esistički pristup. Kad je lektira u pitanju, to je uglavnom najčešće sve svodi na kritiku praksi, dakle kako se ona predaje, da li se predeli na kritike kurikuluma, dakle šta ulazi iz njih, šta ne izlazi, uvijek je to praćeno nekakvim sveopštom panikom, dakle kanon se mijenja ili s druge strane pohvalama, super što je kanon otvoren i to je nešto smo mi kroz ove intervjue koje sam radila sa različitim istraživačicama iz različitih zemalja u regiji, manje više to konstanta. Međutim, čini mi se da u stvari o metodama čitanja koje onda nisu vezane samo za lektiru, nego uopšte za obrazovanje, se mnogo manje u stvari govori i nekako mislim da je u tome i naša uloga kao kritičarki, da mi možemo onda preko nekakvog portala koji nije nužno vezan ili ograničen nekim školskim pravilima, ono kako se profesorke sad moraju ili profesori da odrede čas. Mi imamo slobodu da toj lektiri pristupimo na malo savremeniji način, bez da čekamo, ne znam, odobrenje ministarstva, da možemo one knjige da tu uđu i da je određeni pristup manje ili više prihvatljiv. Pa u tom smislu mislim da možemo, ne nužno korektivni, ali kao prostor slobode za tu lektiru, da se čita nekako slobodnije i savremenije, u tom smislu interaktivnije sa publikom koja je, čini mi se ipak primarno kraj osnovne škole i srednja škola. Mogli bismo toj publici se obraćamo i roditeljima koji isto čitaju, komentarišu lektiru i sl. Mislim da zavisi i od tipa videa, jer za one videe u kojima smo se kao spremali da na neku konkretnu temu odgovorimo što više i stručno, interpretativno, da to bude nešto čime smo se bavili, Dara i Milica recimo kad su pričali, to su bile teme kojima su se one akademski bavile u svojim radovima pisanim i vrlo su istraživački i ozbiljno pristupile tim temama i u tom smislu i onda su i ti, da kažem,
videi bili edukativni, imali su tu odgovornost da daju i neki kontekst i informacije i da pokažu neki lični i kritički stav tih Dare i Milice u tom smislu. S druge strane imali smo ove neke videe koji su više kao preporuka, gde je izazov bio da se u što kraćim varijantama oglasimo povodom nekih knjiga za koje mislimo da je bitno da se čitaju iz ovih ili onih razloga, ali uvek držeći do toga da imamo neku kritičku distancu prema tim delima. I treće su ovako neki videi diskusije kao ono što ste bili ti i Jelena, koji su bili više razgovornog tipa i u njima je dinamika zapravo počivala na diskusiji, kao na tome koje ćete argumente vi koristiti. Tako da u tom smislu nije ni moglo biti planirano, nego se više oslanjalo na vašu ličnu pripremu za to i onda dalju diskusiju. Mislim da je generalno izazovno sa ovim vlogovima što je naša neka misija da promovišemo kritička čitanja i da onda ti vlogovi generalno budu dugački, što nije forma koja je uopšte trenutno popularna i niti ljudi previše pažnje obraćaju na to. Mislim da ono najuporniji zapravo pogledaju na kraju naše videe do kraja i najčešće i njihova kompozicija bude takva da na početku imamo neki dugački uvod, postepeno uvođenje u neku temu, da bi se do krajnjih nekih sukoba ili diskusija došao negde pri sredini ili kraju. Tako da mislim da dosta gubimo na tome ako neko ne ostane da pogleda ceo video, da gubimo kontekst. Mislim da bi izazov bio i tehnički i misaoni, da smislimo neke forme koje će vrlo efektno, kratko, recimo objašnjavati neke literarne principe ili kritičke pozicije koje, prosto da nekako našoj publici omogućimo da pristupe kritičkom čitanju, da dobiju neke alate na konkretnim primjerima to kako da pristupe književnim delima. Mislim da su u neku ruku možda komunikativnije, kao od tekstova, da nekad ljudi će prosto radije da prime neki vizualni i audio sadržaj nego da čitaju. Mislim da se recimo diskusije ili ovako neke spontanosti neće pojavljivati u tekstovima ili da prosto se u nekom smislu i kao predstavimo našoj publici ko smo mi, šta radimo, kako razmišljamo, na koji način pristupamo književnim delima. Mislim da je to isto bitno da kao prosto tretiramo književnost kao nešto što svi mogu da interpretiraju, da se njome bave u nekom kritičkom smislu. Na ovom posljednjem videu, u ovom videu, fale Milica, Slavka i Marija koje su isto deo uredničkog tima i da bi one imale da donesu neke druge, kako kažem, druga svoja iskustva u vezi sa celom ovom godinom koja je prošla. Drugo, i zašto se dešava jeste da se mi mnogo više nerviramo, recimo dok ovde izlažemo oko toga na koji način nešto govorimo, na koji način nešto objašnjavamo. Često se tako razbesnimo ako nam nešto baš smeta u nekoj knjizi ili nekako dosta afektivno reagujemo, pa onda to sve peglamo i sklanjamo i delujemo tako fino i slatko i kao sve su neka srca i veverice okolo. Što je možda neki, da sam ponela recimo one moje šalove, mislim da bi to bilo kao da sam neka baka. Kao neka... Čekaj sad, ajde, ne mogu da se, znači... Može. Ovo je tako naporno. Pa da je Slavka od njih bio lakše. Prvi deo... Jeste sa tog standa? Nismo, za 3 minuta se sklanjamo. Pa ne, morate odmah. Samo da snimamo kratak klipić, molim vas. Može, sve i početka je drugo pitanje. Ne, ajde prvo, sve od početka. Sve od početka. Ajde. Otkud ove knjige? Ne može, slušaj, mi se usta ko miši valazeću. Evo, Irene, može li govoriti? Može. On je pisac naučne fantastike. Dobro. Aha.
Akvamarin, ja, pa zašto to ne piše Akvamarin, nego piše tako. Dobro, okej, ajde opet, ispočetka, ajde. Dobro, okej, dobro, kontinuiraj. Dobro, prvo je da bih voljela da bar 5 ljudi koji nas prate odgledaju naše videe do kraja. Drugo bi bilo da... Dobro, drugo bi bilo, ovo mi je Nađa rekla da kažem, da bismo voljeli da u književnosti za djecu ima mnogo više pobunjenih junakinja i devojčica poput Bo ili onih kakve bi u feminističkom smislu bile potrebne. Voljela bih da svakako Bo više putuje, jer mi se čini da su to, ne čini mi se, nego su ove statistike pokazale da naša publika najviše voli da čita te tekstove u kojima se premeštamo ili na druga mesta ili u druge svetove poput fantastičnih i dajemo neke kritičke interpretacije popularnih žanrova. U novoj godini samo Pobunjeno.